الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. Continue insyaallah subhanahu wa ta'ala in pengajian tungod ahkam as-salah. Tungod ahkam as-salah. Nah, sin 5 bay paglingkod-lingkod na to in nakatanyo ahkam sin sunan sin as-salah. Sahih? Sunan as-salah. Naam. Kabalikan ko in sunanus salah aw mga sunnat hitulay siya qabla as-salah or sambayang aw niyan sunnah hitulay siya qabla as-salah before sambayang aw niyan ba'da as-salah wasin sambayang na aw niyan amu in dakhil as-salah alaw pasin sambayang in qabla as-salah bifadlillah ta'ala nakatan al-adhan wal-iqam. Arapun in sunan tuadda dakhil as-salah min halom sin sambahayang amunain sunnat al-ab'ad iban sin sunnat al-hay'at. Nakatan yun bifadlillah ta'ala in sunnatul ab'ad iban sin sunnatu al-hay'at. Nah, halit pagitan nyo makan ipa ba'du bahath atau akan ba'du unwan pengajian reviewun na tunain tamuin naka na to tungod sin hayatus salah. Pilain taod sin hayatus salah? 15. Pilain taod sin ab'ad? 3. Nah, wala na to na tasmi' in ab'ad. Ngayon, ismiyuntan yun na bihaun in hayat. Nah, yalla ya umma bashair تفضلي وهيئات الصلاة وهيئاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئات الصلاة وهيئاتها 15 خصلة. ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع ورفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين. نعم. والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة. والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود. ووضع يدين على الفخذين في الجلوس ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. الحمد لله جيد أحسنت. نعم. Kau tidak nak hafal kau? Kaya?
Di? Na. Na. Kampu tadi Sarah? طيب يكونوا يا شريفة ما هو كيلو شريفة. نعم تفضل يا شريف. دي هناك هابل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم حبيبة. إذن suwan tani yung pagpangadji. Naam, umakita niyo ba pangadjian. Sa tuntuman niyo balik tasmi'un ko pakan yung hayat sin salat. Jayid, apalan niyo. Naam. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال أمور تخالف أمور تخالف المرأة الرجل في الصلاة. ولين كانوا تنكنها عضوان أمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. جيد. إن هذه سن عنوان mga pakarajaan, umur jama' sin amr. Jama' sin kalima amr. Atin niya mga parakala, mga things. Umur الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. Atin niya mga parakala nakabidda in kababaihan daing hakausugan hapagsambahayan. In allatiyan bima'na amuin, ma'na sin allati. In allati iban sin alladhi in ma'na nila amuin. Sa magusal sa kita alladhi bangin describe ta usog. Bang babai imang kita allati. Nabi simbihan al-umur plural. Plural siya. In plural pag menjadi musyamuin bistahun biasin pag bista mo babain pag bistakan. Artinya al-umur mga parakala amuin kaya bidda sin babai pagkausugan ha sambahay. Ati sin tukhalif tigbiddaan na khalafa yukhalif. Qala faslun ang sin muallif faslun والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. إن ببئي تخالف الرجل nakabidda siya rin hausog. Ang utod ma'na nin tukhalif ina min sumulang siya kausugan di ma'na rin sila sibu. Nakabidda siya rin hakausugan في 5 أشياء halima baraka. Pinalima yung baraka na sin amo intek biddaan sin sambahayang sin usog iman sin bahay. Muna sabot ko na kaniyo in mga ulama in kamatauran mga ulama imiyan sila ang certain things lang sin basa ang guys kagbiddaan sin babai iban sin usog kapag sambahayan. In kaibanan mga ulama imiyan waylong niya dalil sin awon kagbidda sin sambahayan sin usog iban sin baba. Arakala magpakarug ka mga radio waylong niya kagbiddaan namin yan kakaibanan amuin bago naam biha. Arapon yung jumhur ulama nakauna qadiman sambil pabiha umimian sila aw kagbidaan sin sambahayan sin usog iban sin baba. Nah, madhab sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala limang karinis impegbidaan sin pagsambayang sinusugan sin baba. Muna law sin muallif rahimahullah ta'ala farrajul arapunin usog dang siya magsambahayan
يجافي مرفقيه عن جنبيه. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. Arapon in usog, bang siya magsambahyang, yujafi, hati sin yujafi, yubaid, pagpalayuon niya, in mirfaq niya. How in mirfaq? I mean, pagpalayuon niya, in dua mirfaq niya, tinya iniban sin ini, daing hakid niya. Ang meaning kid, pagpalayuon niya. Bima'an, inusog bang siya magsambahayan, bang siya humulog takbir, Allahu Akbar, bibihan. Yan, bibihan. In lima, awa sin daghan, hataas sin usog. Sa in ini, diya siya madto, lima lang. Jayid, arapon in babai, bang siya magsambahayan, in mirfaq niya, among duha ini, biya madto, kaya susuok niya pa, ki. Biyang babae magsambahayang, so ibihan, Allahu Akbar. Bibihan. Bibihan niya. Sige, mati panagnaan, kagbidda. Inusok mo magsambahayang, Allahu Akbar. Yan. Yung babae, Allahu Akbar. Bibihan. Amayat tuin, panag na. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, نعم, نثبت حديث رواية الإمام البيهقي، رواية الإمام البيهقي. إن رسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان. نكالبيسيا حروا ببائي سما سنبال ببائي نكالبيسيا حروا ببائي. إن أغس الرسول صلى الله عليه وسلم كننا في تأمان سلس الرسول. إن أغس الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل بيس هروا ببائي السنبهية. إن أغني هروا ببائي إذا سجدتما بنكم سمجد، نعم، فضم بعض اللحم إلى الأرض، بنكم سمجد يعني يمدوم إن ضم اللحم أتني بقى كما مو ستايل ونبيني بيأكيو قوان ينبرني كيو كلهم ينبرني بها pasuokon mo in tiyan mo maripa pa bukom biya sinusog naglalayo na kuman bibihan ang pambabae tabumma na mayta karna in babae in kari asali sin babae نعم مبني على الستر من كره أسل سنبابي إن بركالا نيا بيأمدو نيومو مسمومس يأمدو إن أو نيندو معنى كسيكو سنبينها pagsambahyang ka kitaan mo iban sin kana naman mo tulin ka biddaan sinbabai iban sin munaling kasi kung parakala so ay pa kayon sin kata usugiran sinbabai sa bang haparakala babae subay tuod dakula dakulain amuin pagtaon haya karna amuin esensin amuin sifat pagkababa kan din Rasul sallallahu alaihi wasallam biak nin duayaun pabila siya sumujud subay niya amuin kulung madtuin baran niya kun siya amuin pagtaon nila amuin madtu namin nikpikan na kukuha ng bihay ha. Naam, kaya taas, nagkakarang na lang simbasa. Bukumbiya. Na, naman din pala. Ang hadith ini, although long tamisan siya da'if, naam sa kawakid dalil sin mga ulama, hahalini, lagi
in parakala simbawa sin nasabot ko mabniyun ala sitr. Nah. Dan in panagnaan farrajul yujafi mirfaqayhi an jambay. Pagtindo. Ang mapiagbiddaan hapag hulog takbir, hapag hulog takbir sihuda. Sihuda rin dira, atau akan hindi makajay. Imbaga ibihan atau akan bihan. Sa amin hapagbutang, imbaga ibihan niya, naam biya miyo mumus niyang parakala niya, inba usog, nagbibihan. Jayid? Na, alamat sinin usog, subay siya, usog. Na, imbaga isubay sa bisiyariyan, baga, di man jari magli. Bangin usogin takbiran niya, Allah, magkimbot na bihan, kung na usog. Abnormality bihan. Biasa namin, subhanallah, min syara' dinang sin manusia, sin indikato. Lagi ganun nila yung parakala, mga kabantutan, mga kataan yan, gimuwa na yung syudud. Gimuwa na yung pagka-normal, yung pagkapahiya, at marayaw sin manusia. Na, walilasap, subhanallah, bihaon, malagmak yung parakala sin ban. Tampil kababayhan bihaon, bantutin pagkaon, mga magtiyaon yan, mga magkuansin, mga mag-make-up sing kuan nila, kabantutan, bantut usog na kuman. Kung kau kiauli ng harap, di magkajari, kusarap pula pa Allah subhanahu wa ta'ala. فَالرَّجُلُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِسْ إِنْهِكَرْ وَتَكْبِدَّ وَيُقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ في الركوع والسجود ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. Ikaw pagbiddaan sinusugiwan simbala. Apabila hapagrukuan atau akan hapagsujuran in babai yuqillu batnah. Sintiyan niya. Intiyan niya ni pasuukun niya harap maripa pa doon nakahapagruku atau akan hapagsujud. Kasi bihan ha? Ang saupamin imbaga sumujud in usog magsujud pagbibihan. Ha? Malayuin ini maripa amuin papa. Imbaga ibang siya sumujud biamad tumuin in ini magdagpakibansin atau akan nagsusuki bansin pa. Yan. Ha? Sihuda ka rin doon nakahapagruku atau akan hapag sujud. Biasin nasabot ko hadith riwayat sin Imam ad-Darqutni inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam mababai kalamayan nagsambahay ang nagkakarang unin lagi ka na si Rasul sallallahu alaihi wasallam idha sajadtuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-ard. Man kamu sumujud daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam biamadtu amuin pasuok-suokain amuin tiyan mo iban mumus-mumusain baran mo kung biasin usog madtu amuin namimiktikan na idha sajadtuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-ard fa inna al-mar'a laysat fi dhalika karrajul karna law sin rasulin babai bukun siya biasin usog hapag sambahayan. Nah, yung kaywanan mga ulama نعقد من الحديث إن حديث لون فيه انقطاع إن حديث لون أو ملمسيا سغوا لون سمع علماء بان ويرؤن أمئن ويرؤن كباكا دليل بركة لأيا ملين كان حديث ضعيف ولم يكن في الباب سوى قبل الحديث تيما أنسلسا حديث ضعيف. نعم جيد. ياتي أننا مقولون يقل فسوق قلناين tiyan niya malipa fakhid. Ano yun yung fakhid? Fakhid, tayo niya, doon nakahafir ruku' at tawakan pagsujud. Ang peng kausuhan, suway niya piyakukuan. Eray. Na. Piarayaw niya. In lima niya ini, biyasin nasab buta hadith, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith sahihu Abi Dawud, laung si Rasul sallallahu, laung sinamuin Abu Humaid, asipat sin pagsambayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idha sajada farraja baina fakhidayhi dang siya magsujud in pagsujud si Rasul sallallahu alaihi wasallam piyaglalawak niya in paanay ni kung biya simbawa imad tukyo kuwang bihan amoy nga mo yung style kaya
pikit. Milim batnahu an shay'in min fakhidhi. Na, bihatuin kaunan sin usog. Amik yan pagbutang niya sin lima niya, hadwa man kibay amuin, nagtutupad iban sin, unubay iban sin abakan niya, pagubos, madto, biya niya lialawakin lima niya, naam, sambil kita, sin mga sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya magsujud, kakitaanin, puti-puti sin, ilo, na, lihat, pila na yung pagbigdaan niya, duwa na yung naka, kapag butang sin lima, iwan sinamu intian, papakid, kapag ruku, iwan na sujud. Inhikatu pagbigdaan, wayajharu fi mawdi'il jahr. Inusog, nang siya magsambahayan, naam, inusog, bang siya magsambahayan, yajharu fi mawdi'i al-jahr. Una natin sin yajhar. Una natin sin yajhar. Jahara, salat jahriyah. Patampalon niya iwan sin pa, amuin patanukon niya, in pagbasya niya, hawakto, pagsambahayang matan. Besin mga maghrib, isya, fajr, patanukon niya. Misigo na ka, aun tao, atawakan way tao, patawakan aun di mga kababayan, bukon niya mahram, way nung sa batan. Nah, arapun yung babae, bikhilafil mar'a, arapun yung babae, naam, takhfidu sawtaha fi hadrati rijali al-ajari. Ang pimbabae, hipusun niya, misan pasambahayang jahriya, bang aun dahin doon, kausugan, amuin bukun niya mahram, bima'na muin halal, makajari sila kawinun, naam, ajanib, naam, suway niya, amuin kuan, iban hipusunin, pagbasay. Jahid, suway niya, di patano, bang online doon, kausukan, ajanib, khasyata wuku'il fitna, hinyan li andid warakala, ma'aun in fitna. Nah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halam sin Quran, qala Allah ta'ala, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Ayaw lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan yung mga kaasawahan sin Rasul, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Ayaw magpanunok sin bisara. Amuin magpapit sin bisara lang sin basa biya. Arakala lang sin Allah ta'ala فيطمع الذي في قلبه مرض. Arakala kuddanan fitnah in mga manusya kausukan namin malam may iman. Kanda mga baba, ang mga pagsambag sin cellphone yan, mangbukunda ba na nila? So yung nagpaakuan-kuan ng tingog nila. So kung magyan, hello, pakuan na kumain madto. Naam. Ang paintingog yan, subhanallah laha, aw lahu athar, aw baktas niya. Kila sadyan kausukan na inlab. Ababa, imaling katintingog, misanin dagbus, inamadrowin. Sabi sin tingog. Sahih. Ang kanari kita makajay amo pa kain munafiq, fasiq, hindi amuin surun fitna, misan pa inamuin long tabihan, aga-aga mana, danan daon waktu makatali sin bukun maayo. Ang kanda mga kawabayan, apalan min ayatin, fala takhda'na bil qawli, na'am, fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Bukun na isang mga mag-usog-usog ka, alo, ingan mo. Hindi ha. Sa amin o amuin normal, ayaw magpalunok, magpakuan si bisara, nabiluwa na bang pa amuin dukaing maayos. Na, jayid, ang kanda rin doon, timbaba ibang aon, kausukan ajanib, suway siya rin maagpatan. Sa abang wayroon din doon, tao, siyara, ibang simbanan niya, anak niya, kumasya sunna, bang salat jahriya, patanong ko na, basta sa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, may napsa. Pag yan dito bang aon, ajan. Ang kanda rin, di makaiyan, di makajari, hindi sin paghinangon bihaon, mag-contest mga kababayhan, magluho, magkataan, maglinggo-linggo, magpalingkat sa isuwa, may makajari.
Parang amo pagkain at biyaon na yun na public. Misanin pagsambahayan ng ibang aon asyanin. Di na kita amuin. Ikaw ba yan? Di na sila pa amuin pa diya na akong sinsara magpatanong sinsura. Yan din na lang yaon magpalingkatan suara yung kawabayan subhanallah. Para ka na ikaw ba yan sinaro na sinaro. Suway yan pinda. Hinang biya, suway siya pinda. Na, problem din doon subhanallah mga kakuruhan pa yung umaten noon mag-judge mag-doong sinsura sa kawabayan. Na. Sige. Ama ituin. Isa. الأسب يجافي مرفقيه عن جنبيه. هون الجنب من كيد جنب وجنب جنبات ها جنبات نعم نايج سجنون سابزين أون مضاف إليه نعم ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر إن أسب مكبتنم سيحة تنبت أمو إن صلاة جهرية إن بابا إدي أبابيلا أون أجاري نعم إن هكا أبت كالجبدان سنسنبه يا مسينوسو جوان سنبابئي وإذا نابه شيء في الصلاة سبح إن أسب إذا نابه شيء ناتس نابه شيء أبابيلا أون دمة بركالة ولا ننكدن wala na nagpuddan magkalakihan siya amuin sahawihon kalakihan siya sahawihon lang ka inusog yaw si masambahayang naam nasasi nakatindog hay karwa raka tawon nakasaan suway siya pahatihon nabahu siya at tinadatungan siya uno-uno na muin suway at tuwi mga sahawihon inusog apabila datungan atawakan masaah pagsambahayang in pagpatumtum kanya singkaybanan kausugan sabbah imian siya subhanallah lang tamasa ako sambahaya naam hinatay kuran kuso atawakan ako'y nakaingat sinasayin imam naam iyanon ko siya subhanallah sabbah suway kita magtasbih amet yung hipag sahawiha kausugan naam idha nabahu shay'un kahit yan yun yung makna sinabahu at tinadagpakan siya uno-uno na kasaan at tawakan na lupa naam sabbah suway siya tumasbih imin siya subhanallah kung di sindiha o makong masahawi kubliton kung kubliton yan mo subhanallah na in makahati sab makarungog suway sab siya makahati ang kanda suway na mga jin kata na supaya kita maawang sabbah. Ampay babae in babae apabila masa in pagkahinya babae pagsambahayangan magkalakihan siya pahatihon ba't niya matsekim baran niya in kababaihan tasfiq bukun tasbih tasfiq ta sad fa ya qaf unin hati sin tasfiq in tasfiq in ma'na niya magklap magtupak sa impagtupak sing kawayhan bukumbihan tod ka mo bukumbihan impagtupak bihan yeah pinat malaw tamasa ipagkahin mo babae yan kung kami oy ya bukumbihan to ha bihan bukun subhanallah in subhanallah pamanga kausuan Rasul sallallahu alaihi wasallam نعم نكسبنا حديث صحيح البخاري ومسلم ذلك كان سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابه شيء في الصلاة أو في صلاته فليسبح نعم سيسلو رسول الله عندنا كأوسغا أمو إن مساهوي أتوكل مساء سيبك سنبهايا فليسبح نعم فإنه إذا سبح التفت إليه قرنا بang siya magtasbih ka amuin kalilan siya pansin may tayaw kahatihan sin aun amuin kasaan atawakan kalupahan sin ima wa innama tasfiq lin nisa arapunin pagtupak pamanga kababay na pamanga kababay
Man rabahu shay fi salat. Tinapabila siya magduwa-ruwa, pagsambahayangan niya, masa siya, naam, sambahon siya sin tasbih, ang kausukan, bang hakawabayhan, tasbih. Nah, kina? Mafhum? Jayid. إذا فبدأ منا إن رجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. نعم إنه كلمة فبدأ سنسمبها ينسنسل وانسنبهي وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. إن عورة سن أسم consider aurat na to, di na siya makajari. Kahukisan, kapag sambahayang, inaurat sin usog, mabayna, suratihi wa rukbatih, dahil usod harap maripa, tuhod. In tampati ni kata na usog, aurat kapag sambahayangan. Meaning, bang aun si mambahayang gimuwa impusod niya ba talin, sambahayang niya karna, magilang yan to, kashif nil aurabi mukisan niya in, aurat niya. Jayid? Bang hausog inaurat niya, dahil hapusun harap pa, tuhod. Sa bukod ni siya may makna niya pasambahayangon kung isang mayroon na madyo mo taas, nalilay ko na kayo. Imaksod dito, atin niya di na tuhod makajari in limiureng ha, tampat dua tampatin. Na, sa imaksod sin akamat, papakayon ko marayaw, pagsambahayang kudu zinatakum, kung sin Allah subhanahu wa ta'ala inda kulli masjid, paamuhon ko marayaw, pakayon ko marayaw pagsambahayang, ikadto tabang sopa mawayroon at tawakan yaon ko state of darura, misan siya at least katabunan sa dyain awrat niya. Jayin, na arapon imbaga inaawrat sing kababaihan na pagsambahayang, bisarante niya pagsambahay. Ang pinaawrat sing babai pagsambahayangan na جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها. Katan sin katibuusan baran sin babae awrat pagsambahayangan malainkan amurain makajari humwa wajhaha bayhu niya wa kaffayha iran sin dua limanin puasin bayhu iban sin dua pad lima aura misan pain siki suway siya tahuna na Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halom sin Quran wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ayaw niyubuki silong sin Allah ta'ala ya kamu kawabayhan in tampat sin aurat ni mawadi'a al-aurat malainkan amurain makajari kamuin gumawa siya pagsambahayangan tungod pa mga kabayhan ang sinimam Ibn Abbas amurain bayhu ibansin 2 bayhu ibansin 2 na nasabot na hadith sunan Abi Dawud din kan Salama radiyallahu anha in Rasul sallallahu alayhi wa sallam naasubo siya sin Salama inagi kaniya يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار makajari wa law sin Salama in baga isumambahayan intiya pa kayo niya sadjabat juhatas iban sinamuin tirong bang mga kato pagusway roon na pababa mga kato ay roon mga habol na pataasan lang sun Rasul sallallahu alaihi wasallam idha kana ad-dir'u sabiqan yughatti zuhura qadamayha makajari lang sin Rasul misan amuin sulungon sa jahataas sabang man ka tabunan sambilin amuin unubayli insik aw niyang badyo biya ang sigawayan sulungon sa jasa mahala siya pa misan wayroon na mga halaw makajari din biya bang man katabunan sambilin insik kalabi aw latud bang aw halaw bang aw namuin dire jayid amuyad tuin kagdiddaan sin sambahayang sin usog iban sin babae duga indenghan sibuk dakata in pagtakbir sin babae bihan laysa siya sin usog naam
iban na singkaywanan amuran kagidaan amuran ini sabab kabalikan ko in kariya sa lisim babai in parakala niya mabniyun ala as-sitr mabniyun ala as-sitr suway niya mumus in parakala mukumadwa mo in yung isan naam in hal mawul rin doon insyaallah subhanahu wa ta'ala patugtumun tayo na rin di in dars tayo balik insyaallah ta'ala umakita niyo sin mubtilat as-salat mga makarawatal asambahayang insyaallah subhanahu wa ta'ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin